puriza icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, icyumweru cy'amasengesho kuri mwe mwemera Imana aho muherereye. Twebwe rero ibyacu ni amakuru mbere yuko mujya mu mirimo itandukanye ndetse n'abajya gusenga. Reka tubanze tubagezaho byinshi muba bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Bidatinze rero turakubitira amakuru akomeje kuvugwa mu ishyaka CNDD FDD. Turebe ngo Perezida Evariste Ndayishimiye wamaze kwiyakira kuyobora ikiringo cya kabiri cyo kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yamaze kugenda asaba abaturage ko bagomba kumusengera kuba yakongera gutsinda manda yo kuyobora iki gihugu kuri gahunda ya manda ya kabiri. Muraza kugenda mubimenya, ariko nyamuneka nubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje gusaba abaturage kumusengera, niko mu badedendani katikati bo batari kubyumva. Uwo bita Reverien Ndikuriyo biravugwa yuko n'uwo bita Diana Denise Bucumu Nkurunziza ku munsi w'ejo baba barasuye uwo bita Guillaume Bunyoni ufungiwe Igitega, akaba azira ibyaha bitandukanye. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Tukiri aho ngaho turaza kugenda tureba uburyo ingabo z'u Burundi zamaze kwakira ibikoresho bya gisirikare mu buryo budasanzwe, aho bivuga yuko ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael International Ndadaye Airport cyahariye i Bujumbura abasirikare b'abarundi bagiye koherezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka bakoherezwayo bafite n'ibikoresho ngo bigezweho by'ikoranabuhanga. Ibi ngibi bikaba byamaze kugenda bigaragaza yuko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kuza gufata indi ntera, ndetse igihugu cy'u Burundi kikaba gikomeje kugenda kiba nyirabayazana yo kuba iyi ntambara ishobora kuza kugenda ifata indi ntera. Benshi baravuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye cyari cyo gihe cyo kugira ngo akure ingabo ze ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka ibi ngibi bishobora kuza gutuma n'ubundi uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi intambara musakirana cyangwa se intambara yongera kumukomerana, nyuma yuko mu kwezi gushize aribwo inyeshyamba za M23 zirukanye ingabo z'u Burundi hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Ariko nyamuneka biravugwa yuko ingabo z'u Burundi zongeye gutegurirwa kujyana hariya ibikoresho bikomeye cyane hariya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nako ibirindiro by'ingabo z'u Burundi bikomeje kugenda byubakwa mu buryo budasanzwe mu bice bya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko abanyamurenge by'umwihariko Twirwaneho yari imaze iminsi iserebura yuko yatsinze bikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zikaba zaravuye hariya mu bice bitandukanye, yaba muri Bibogobogo, Mikenke ndetse n'ahandi hose hatandukanye hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi, ariko nyamuneka bongeye kugenda bagarukamo hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Guillaume Bunyoni generali biravugwa yuko yimuriwe mu bitaro byigenga i Bujumbura hagati y'amakenga n'ibibazo by'ubuzima, aho bivuga yuko rwose uyu mugabo ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse benshi barasaba Perezida Evariste Ndayishimiye yuko mu by'ukuri yagenda amworohereza mu bibazo bikomeye cyane akomeje kugenda ahura nabyo, ndetse akaba yakurirwaho igihano akagaruka mu buzima busanzwe agafungishwa ijisho. Ariko nyamuneka aragirizwa kuba ashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse ibyaha bishinzwe bijyanye n'iyeza ndonke. Bivuga yuko uyu mugabo yakoze mu gihe yari ku butegetsi cyangwa se yari mu mirimo ikomeye cyane kuri ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bidatinze rero biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu bishobora kuba bitoroshye muri Ntare Rushatsi, aho bivugwa yuko nubwo bwose arimo arasaba abaturage kumusengera yuko agomba kuba bamusengera akongera akabona indi manda. Biravugwa yuko rero nyamuneka abadede cyangwa se bamwe mu bayobozi bakomeye muri CNDD FDD bavuga yuko batumva ibyo uyu mugabo avuga. Ku isonga hari umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza yitwa Denise Bucumu Nkurunziza. Uyu nguyu nyamuneka mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragara mu ruhame anenga ibikorwa by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndetse si ibyo kandi biravugwa yuko uwo bita Reverien Ndikuriyo nawe ashobora kuzatanga kandidatire ye mu kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko binyuzwe mu ishyaka rya CNDD FDD, aho bivuga yuko ashobora kuza guhabwa amahirwe yo kuba ari we wahabwa umwanya wo kwiyamamaza. Perezida Evariste Ndayishimiye we akaba yakamburwa ubwo burenganzira. Ibi rero bikavuga yuko aba bagabo ari bo bakomeje kugenda bateza ikibazo gikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nyamuneka aho ngaho ni muri societe civile cyangwa se mu nzego z'ubuyobozi, ariko mu nzego za gisirikare naho ntago byoroshye habe na gatoya, aho bivuga yuko Prime Niyongabo n'abandi basirikare bakomeye cyane bamaze kugenda bapanga umugambi ukomeye cyane yuko batazigera bashyigikira Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yakongera kwiyamamaza, by'umwihariko kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ya kabiri.
makumyabiri. Ibi ngibi rero akaba ari byo bikomeje kugenda biteza inkeke, aho bivuga yuko iyi collaboration y'abasirikare ndetse n'abayobozi bakuru muri CNDD FDD mu gihe baba bashyize hamwe, bivugwa yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye ibintu bishobora kuza kumukomerana, nubwo bwo we akifitiye icyizere yuko abaturage bakimukunze kandi ngo bagomba kumuhundagazaho amajwi umwaka w'2027 ubwo iki gihugu cy'u Burundi kizaba kiri mu matora ya Perezida wa Repubulika. Mu kiganiro yagiranye n'abaturage tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 mu ntara ya Muramvya, Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye yagarutse ku ngingo zitandukanye zireba politike y'igihugu, amatora ateganyijwe mu mwaka 2027 ndetse n'umubano uri hagati y'ubuyobozi bwa leta ndetse na societe civile. Mbere yo gusubiza ibibazo byabajijwe, Perezida Evaristo Ndayishimiye yatangaje ko mu by'ukuri atari agomba kongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi uko byagenda kose, ndetse anasaba abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi yuko bagomba kumushyigikira kuba yaba umwe mu bakandida perezida bagomba guhagararira abarundi by'umwihariko mu matora ateganyijwe hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Mbere yo gusubiza ibibazo byabajijwe perezida, ibibazo byatangajwe na Gabriel Rufyiri uhagarariye ishyirahamwe rya Orcome, usobanura ko impamvu ari uko basanzwe baziranye. Ibi yavuze ko mu gihe yari yamubajije ku bijyanye n'ubukene buri mu gihugu, mu by'ukuri asubiza ikibazo cy'umuturage wamubajije niba azongera kwamamazwa mu mwaka umukuru w'igihugu cyangwa se mu mwaka w'2027 ubwo hateganyijwe amatora muri iki gihugu cy'u Burundi. Nuko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye abazwa ikibazo gikomeye cyane, ndetse yasabye abaturage kumubanziriza amasengesho agaragaza ko ari byo by'ingenzi kuri we muri iki gihe. Ntiyigeze atangaza ko kumugaragara niba azongera kwiyamamaza, ariko yishimiye abaturage n'icyizere ngo bamufitiye yuko bagomba kuba bakongera kumuhundagazaho amajwi mu gihe yaba atanzwe nk'umukandida n'ishyaka rye rya CNDD FDD nko kuba azahagararira igihugu cyangwa se iri shyaka mu matora ateganyijwe muri uyu mwaka uri hejuru tubabwiye. Yakomeje kandi ashimangira ko abanyamuryango n'abashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD bazatora umukandida uzagenwa n'inzego zaryo zifitiye ububasha. Yibukije ko kandi gutoranya umukandida w'umukuru w'igihugu ari icyemezo gifatwa n'ishyaka binyuze mu nzego zaryo, atari icy'umuntu ku giti cyiwe, kuko ikibazo kindi ku muturage wamubajije impamvu akunze kuvuga ko abangamiwe n'abantu ku giti cyabo atavuze mu mazina ku rwego rwo guteza imbere imiyoborere ishingiye ku mucyo, Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyatanze ibisobanuro birambuye, ahubwo yasabye abarundi bose gukomeza gusengera we n'igihugu muri rusange, agaragaza ko amasengesho ari ingenzi mu gutegura amatora azaba mu mutekano no mu bwisanzure by'umwihariko kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Mu gusoza ijambo rye, Perezida Evariste Ndayishimiye yashimangiye ko ubumwe, isengesho by'umwihariko ari inkingi z'ingenzi ngo z'abarundi zigomba kuba zabageza kuri byose bakomeje kugenda basaba mu gihe iki gihugu cyaba kirimo kiragenda cyitegura amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Tukiri aho ngaho kandi, bimwe mu bitangazamakuru byamaze kugenda bigaruka ku nkuru ikomeye cyane ivuga ku buzima bwite bw'umugabo Are General Guillaume Bunyoni ufungiye by'umwihariko kuri gereza nkuru ya Gitega, ariko biravugwa yuko yamaze kugenda ajyanwa mu bitaro byigenga by'Ibijumbura hagati y'inkuko bigaragara yuko ubuzima bwe bwaba buri mu kaga gakomeye cyane. General Bunyoni yimuriwe mu bitaro byigenga i Bujumbura hagati y'amakenga n'ibibazo by'ubuzima, aho bivugwa yuko mu by'ukuri uyu mugabo ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. General Are Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi yimuriwe mu bitaro byigenga bya Kira Hospital i Bujumbura nyuma y'igihe yaramaze arwariye mu bitaro bikuru bya Gitega mu bihe byazamuye amakenga menshi ku buzima bw'uyu mugabo mu by'ukuri umaze igihe yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Nk'uko amakuru yizewe abivuga, General Are Guillaume Bunyoni yinjiye mu bitaro bikuru bya Gitega mu mezi make ashize. Uyu
y'umwaka 2025 nyuma y'ubutabazi bwihutirwa byavuzwe ko yari yataye ubwenge atakivuga, ndetse abamusanze mu cyumba cye bavuga ko yari yihishe munsi y'igitanda. Icyo gihe abaganga bahise batangira kumukurikirana hafi bitewe n'uko yari ameze nabi mu buryo budasanzwe. Kuri uyu wa gatandatu nyuma ya saa sita, General Bunyoni yimuriwe mu bitaro bya Kira Hospital i Bujumbura. Ntihamenyekana neza niba iki cyemezo cyafashwe bitewe n'uko uburwayi bwe bwari bwifashe nabi cyangwa niba byari ngombwa kumujyana ahari ubuvuzi buhanitse atabogama cyangwa se atabonaga igitega. Mu minsi mike ishize hari amakuru yavugaga ko yari yatangiye koroherwa ndetse ko yashoboraga no kuganira n'abantu bake bamwegereye. Aho mu cyumweru cyabanje itsinda ryo mu rwego rwo hejuru rishinzwe umutekano ririmo abarinda umukuru w'igihugu, abayobozi bo mu nzego n'iperereza n'abapolisi bakuru ryagiye gusura kugenzura ibitaro bya Kira Hospital. Ibi byatumye benshi babona ko igikorwa cyo kwimurira General Areguye Bunyoni cyari cyaramaze gutegurwa nk'uko bigenda abitangazwa. Abegereye ibyo bitaro bavuga ko kandi yakiriwe mu buryo bwihishe cyane, aho yinjiriwe inyuma y'inyubako kugira ngo hatagira uwamubona. Hari amakuru avuga ko yahageze ameze nabi cyane, bamwe bakemeza ko yazanywe apfutse hose. Mu byo amakuru avuga kandi ataremezwa neza ku mugaragaro n'inzego z'umutekano, yahise ajyanwa mu cyumba cyihariye cyo mu rwego rwa VIP, kimwe mu byumba bike byihariye bigenewe abantu bakuru, by'umwihariko byakira abarwayi b'abayobozi bakuru muri rusange hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Twibutsa ko General Areguye Bunyoni yakuwe mu mwanya wa minisitiri w'intebe mu kwezi kwa 9 mu mwaka 2022 ashinzwa kugira uruhare mu guhungabanya isoko ry'icuruzwa by'ingenzi ririmo igitoro, isukari ndetse n'ifumbire, ndetse kugerageza guhungabanya ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Mu kwezi kwa 4 umwaka 2023 Bunyoni yafatiwe aho yarihishe mu rwego rw'umukuru wa karitsiye. Nk'uko bigaragara ahita ajyanwa gufungirwa mu nzu y'iperereza i Bujumbura, nyuma yaho yimuriwe muri gereza nkuru ya Ngozi, hanyuma ajyanwa muri gereza nkuru ya Gitega aho yafungiwe muri gasho yihariye, ndetse bikavuga yuko nta muntu n'umwe wajyaga amugeraho. Yashinzwe ibyaha bikomeye cyane birimo kugerageza gurika ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Perezida Evaristo Ndayishimiye, ndetse no guhungabanya ubukungu bw'igihugu no kwiha ububasha atemerewe n'amategeko. Nyuma y'urubanza rwakurikiwe cyane n'abaturage, ndetse biravuga yuko rwakurikiranye ari rwo rubanza rwa politike iki gihugu cy'u Burundi rwaciye abaturage ndetse bikabakora ku mitima. General Bunyoni yahanishijwe ibyaha, akatiwe igifungo cya burundu, ndetse ananyagwa imitungo ye yose myinshi yari amaze kugenda ageraho, ndetse aho bivuga yuko ukwimurirwa kwe mu bitaro byigenga bya Bujumbura akongereye gukurikira amakenga n'impaka mu gihugu ndetse hanze yacyo, aho benshi bibaza ubuzima bwe nyabwo ku byemezo abafatwa n'inzego z'umutekano, ndetse no kuba inyeshyamba za M23. Imirwano kandi irakaze hagati ya AFC M23 ndetse na Wazalendo, aho byakajije umurego mu misozi ya Uvira. Aho hose turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Ibuvira nanone ingabo z'u Burundi tayari zamaze kugenda zihasesekara, ndetse ubu makuru tugenda twakira nuko iyi Uvira hafi 100% yose yamaze kugenda igera mu maboko y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi mu Barundi ntabwo bari kumva impamvu nyamukuru Perezida Evariste Ndayishimiye umunota ku wundi, isaha ku isaha ari kurungika ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko baravuga yuko uyu mukuru w'igihugu yakabaye yarabonye isomo rikomeye cyane nyuma yuko abasirikare biwe benshi bagiye bagwahara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse nawe ubwe akaba yakira amajwi y'abasirikare b'Abarundi bahungiye mu bice bya Karemi, aho umunsi ku munsi batabaza bavuga bati nyamuneka mudutabare, turi kwicwa n'inzara, turi kwicwa n'amaoperasiyo adasanzwe ari gukorwa mu masaha y'ijoro, tutazi ngo byagenze bite. Turashiduka tukabona defense z'Abarundi zabaye imirambo. Ibyo byose birakorwa tutazi ngo biragenda bite, ariko nyamuneka ibyo byose nibyo tugomba kuza kugenda tubaramburira.
Perezida Evariste Ndayishimiye rero ubwo yabazwaga ku kijyanye n'agateka kazina muntu, benshi bacitse ururondogoro ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabazwaga ku bijyanye no kuba hari benshi bakomeje kuba mu minyororo ariko nyamuneka bakaba batarakatirwa n'inkiko, ariko izi saha bakaba bagifitwe. Umwe mu bashikiranganji yasabye Perezida Evariste Ndayishimiye yuko yakoresha autorite afite n'uburenganzira afite, akaba yasabira kurekurwa abafunzwe bazira ubusa ndetse n'abandi bagaragara yuko mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bazira ubusa. Turaza gukubitira ku bijyanye n'amakuru akomeye cyane, ni amakuru avuga yuko n'ubundi gahunda itarahinduka mu badede, aho bivuga yuko noneho bamaze kugenda bagwiza ingufu mu buryo budasanzwe, by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Biravugwa yuko uwo bita madamu Diana Denise Bucumu Nkurunziza, uyu nguyu rero niwe bigaragara ko Perezida Evariste Ndayishimiye natareba neza ashobora kuza kumwubika mu buryo budasanzwe, ndetse biranavugwa yuko muri perezidanse, nk'uko twatangiye amakuru yacu tuyavugira muri perezidanse, biravugwa yuko hari benshi baba bari gukora muri perezidanse, kuko uyu mugore mu bihe bitandukanye iyi perezidanse arayizi, ndetse bamwe mu bakozi banakora muri iyi perezidanse ni bamwe batowe cyangwa se basizweho n'umugabo we ubwo yapfaga, ariko nyamuneka abo yari asize ku butegetsi by'umwihariko abo bakoranaga bakaba bakiri mu nzego nkuru za leta y'iki gihugu cy'u Burundi. Rero biravugwa yuko benshi biyumvamo uyu mudamu, ariko uyu mudamu akaba afite ijambo rikomeye cyane mu bihe bitandukanye, akomeje kugenda agaragara mu ruhame nyamuneka anenga ibikorwa bya Perezida Neva, ndetse amakuru dufite nuko uyu nguyu yaba arimo arategura imyigaragambyo yose igomba kuba yazenguruka igihugu, by'umwihariko kugira ngo bamagane ibikorwa bikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse no kubanga igihugu cy'u Burundi kigiye kumara hafi imyaka 5 nta kintu na kimwe barageraho, kandi mu by'ukuri ari igihugu gifite abahanga ndetse kikaba gifite n'umutungo kamere. Turaza kugenda tureba ngo ibintu bimeze bite, ariko nyamuneka tukiri aha ngaha reka dutangirane n'izi ngingo zikomeye cyane, tubabwire uburyo muri perezidanse y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze gukara ndetse no gukarata. Bamwe mu barinda umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamaze kugenda basimbuzwa, bamaze kugenda bashyirwa ku ruhande, nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye abonye yuko hari amakuru akomeje kugenda acicikana atangwa n'igisata cy'ubutasi, bamubwira yuko nyamuneka bamwe mu bamurinda ibintu bishobora kuza guhinduka akaba ari bo bamwubika, nyuma y'uko kandi bivugwa yuko yamaze kugenda yamburwa ububasha bukomeye cyane Prime Niyongabo ku kuyobora izi ngabo zirinda umukuru w'igihugu, ndetse bikaba bivugwa yuko yamaze kugenda atora undi mukoroneri ugomba guhagarara mu kimbo cya Prime Niyongabo, kubera yuko isaha n'isaha ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku wundi. Ubwoba ni bwose yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ashobora kuza mu by'ukuri kuba yakurwaho cyangwa se yakorerwa kudeta mu gihe yaba arimo arategura zimwe mu ngendo za hato na hato. Ngira ngo benshi muranabiziye neza yuko uyu mukuru w'igihugu yamaze guhabwa inshingano zikomeye cyane zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko nyamuneka benshi bakibaza bati araza kubihuza bate n'ibibazo by'umutekano bwite biri mu gihugu imbere, ko isaha n'isaha ashobora gusohoka igihugu, nyamuneka abahungu bakaba bamukenyeza rushorera. Ibyo byose nibikomeje kugenda biteza impungenge uyu mukuru w'igihugu. Bityo rero kandi murabizi neza ko Perezida Neva agira uburyo iyo agiye kujya hanze y'igihugu afata bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akaba yagenda abashyira mu myanya cyangwa se abashyira mu nshingano. Ibi rero bikavuga yuko benshi mu basirikare bakomeye agenda abambura inshingano akazihereza abasirikare batoya. Ibi ngibi bikamufasha kugira ngo amanaginge security by'umwihariko. Impamvu yaba ari iyihe? Ibyo byose nibyo turi buze kugenda tubaramburira, tubabwire ngo kubera iki imirwano yamaze kugenda yimukira muri biriya bice werekeza Ibaraka ndetse no mu bice bya Karemi. Tuze kugenda nyamuneka tubabwira uburyo bihagaze. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafite ibyo baje kugenda batangaza, ariko nyamuneka n'inyeshyamba za M23 nabo bamaze kugenda bagira ibyo bavuga. Ibyo byose nibyo tuba tugomba kuza tubaramburira muri izi ngingo zacu z'amakuru, nyamuneka ziba zikomeje kugenda zisakara hirya no hino. Nibyo bidatinze rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuriro watse nka ya ndirimbo, aho bivuga yuko urusaku rw'amasasu ruvanze imbunda nini ntoya, nyamuneka abaturage guhunga. Biri kuvugwa yuko rero intambara iturutse inyuma, nanone amazina y'ibihugu bivugwa mu ibanga rikomeye cyane byabiri inyuma y'iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Bavuga ko hari abagande n'abanyarwanda, ndetse bivuga yuko ngo bahuriye mu mugambi udasanzwe wo gufatanya na M23 gukora
ibyo bamaze iminsi abarundi bita ngo ni Himatutsi Empire. Ibyo byose turaza kugenda tubireba ibikomeje kugenda bitandukanywa cyangwa se bivugwa n'igihugu cy'u Burundi, nyamuneka kuko niho iyo propaganda yakomeje kugenda ituruka. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze, ariko nanone andi makuru aravuga yuko kureka nanone biravuga yuko inyeshyamba za M23 ngo zaba zikomeje kugenda mu by'ukuri zihura n'akaga gakomeye cyane mu mirwano, bari kugenda mu by'ukuri bahangana bikomeye cyane. Nk'ubu iyi nkuru iri kuvuga yuko nyamuneka urusaku rw'amasasu ruvanze imbunani n'intoya ndetse no kuba abaturage bakomeje kugenda bavanwa mu byabo n'intambara. Haravugwa intambara iturutse inyuma, amazina y'ibihugu atavugwa mu ibanga rikomeye cyane. Bavuga yuko harimo ingabo z'Ubugande zirara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bakavugamo abanyarwanda, ndetse bivuga yuko ngo bahuye mu mugambi umwe udasanzwe wo kureka iwabo bakagana ahandi bashaka igihugu ku butaka bwa Kongo, nk'uko bimwe mu bitangazamakuru by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo bikomeza kugenda